دەرگایەک نەمایە سەمیر دەستێخوا لێ نەدایی. داک و تەنێ هەنجان یاریان لەسەر چارەنویسێ کەس و کارێن خوا بزانبێ یەن هەیانوها بێسەروشونن. ناف بتەنێ ئێشا دلێویە و کەس و کارێنوی یەن گۆڕێن بکۆم دەژی برینەکە مەزنە و 6 ساڵن هیچ مافێوان دیار نینە. سەمیر دبێژە سۆزن حکوومەتێ بێ کریارن. ji aliyê din ve jî Sultan heft kes ji malbata wî di gorê kom deyne û ev goran bi komiya malbata wî tê de hatibû sotandin û niha jî neparastiye. براستی مدوی تسهیلات هاتوانەکردن و ئەزت بینم براستی دەحیە ئەوەکەش هاتینەش گوهاویتن مەسایلت مەهەینە کەسێک خۆنی ناکە خۆدان هەوە ئەمەد بێژن مالا ئەمە سێ هەشت چوو میراتێ یانیش بنی بەش ئەزت بینم ئێتماین مالاویژی چوو میراتێ معاملێت وان بە حتا معاملێت وانەوتکە و حەق و حقوقی وان بێتە داین ودي أخت داعشاتي هفتش مالا ما هاد نكشتن وفي شاركة تيجي جندية ماذا المالا ما هاد نكشتن تقريبا ده حتى دوانز زلامة مقبرة ده أو مقبرة كجزئية وأسات حيجي سرار داجي جس أكجي هاتا شوطاندن جي أدلة أو هموتشون ها أدلة خواي نينا هسيت كماين ما قرنا بن آخدا پسپۆرێکی جینۆسایدێ دەبێژە گۆڕێن بکۆم بەڵگەنە ji bo nasandina cînosayde ji aliyê nêvdewletî ve. Lê hikûmeta Iraqê tu girîngî nedaye wan û hatine pêşgavîtin û ev metirsiye li ser mafê wan e. ما gelek gotiye û gelek cayî bêjin bila û serçava û dê wekin û deyîtî grûpek hatiye û kirîn û dê textît xweçekirîn plana xwedanay lê encam tune ye. Bê encama. Ev cê serkêşî بۆچی ev pûtepêdaneke wesa pê netekirin yanî. Her ciyekî heye pûtepêdaneke wesa pê neket çima em neberpirsîn. Ez û tu çima nepirsîn. Xelkê me çima neberpirse ez wêdekê de. بۆچی ئەم نکارین وەک شتێکی هەماکردن هەمەدەک ئاخێ بشافەڵێ هەم بدانینە بەرێ داچوو کەس نێزیک نەبێت. Ji bilî rakirina 21 gorên bikom li şingal ji aliyetîmên taybet ve yên helgirtina goran li hêşta 6 gor mayînen hatine rakirin û gelek ji wan hestîkan li ber avê çûyîna di demê hatina baranê yan hatine sotandin ji aliyê grûpê nediyar ve û kes û karên wan dibînin ev yek dê mafê wan hêta xwarin û divê hikûmeta Iraqê bitir ciddî bê li ser evê keysê. Meher Şingalî Kurdistan 24 Kempa Şariya.